Banange tuli ku program yaffe ekigangu era nga bwe twali twabakobera mu ntandiikwa tulijja mu maiso ne program yaffe. Olunaku olwo lwali lwa mukaaga aye twagezizzaako okuba nga tusobola okukikola olw'omukaaga kyaba nga tekiri kusoboka kyakoba oti program nga ate tutwagiboine olw'amageyangeya n'ag'endawulo leero tusoboire okutyama awalala era nga bwe mulira erina nti ekigangu ntandise n'omukulu senior citizen mukulu John Bosco Baba okoba otya tusangaire ku program kigangu zenda nesiimye okuba nimu olwaleero bamuyite stresi ndakwebaza n'abali kutugereza n'abatukona wena kusiimu twabona era mwebale tugoberera ano tumuteeka deputy okiramu deputy twatugera kwaba abatabiiti so okuno omulamu ekukika bambaye nga ndi musiimu kuba niimwe olwaleero tusangaire okubona Baba isuuka bwoidye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasiraamu abakusiyeeko kukayenkanga na bakoba nti Ramadan oba Eid Mubarak olunaku olwaleero tuli mu manzaali nabikuutuko nkani bya Eid ensi yonna yeri banange abasiraamu banange mwebale kusiiba era mwebale kutuuka olunaku lwa Eid nga bulido ninze neddukulu waimwe omwana waimwe Bidisma nsangire okunkyaza maama puroguramu ekigangu. Omukolo bw'Eid olwaleero Baba program y'olwaleero byatambulira ku musingi gwaffe gye gwava community eno ey'Abasoga kwibendebwendo ly'Obuwalabu yatandiika etya era ekirowoozo kino twakitoola wa Baba okutandiikawo ekyalo kino eky'Abasoga mu ibendebwendo ly'Obuwalabu Baba koberaku abantu abali eyo abandyenza okutweyungaku wa gye twava biruubirirwa ki bye tulina bigendererwa ki bye tulina biki bye tutuuseeku n'ebyo bye tukaali okutuukaku oba oli awo abantu abali eyo bandyegombye okuwulira gye twava Baba awo oba osooka okubire naye tujje mu maiso. Mwani nanze ekyapa era nga wakusingira irala twalindirira nti twekumyekumye tutya twegalala tusobola okwidentifyinga bannayiffe okuva buli mu nsonda then tubeeku nti bwe tuba twegayise biki bye tusobola okukolera agalala nga tupromotinga okusingira irala kalica yaffe ng'Abasoga okupromotinga n'olulimi lwaffe ekyo kikubiri kuba nekisookerwako buli lwoyogera Olusoga buli muntu ategeera nti Munnayuganda ali Musoga so awo beene bye twasingira irala Amakanda tubone nti bannayiffe tuli galala then tusobola okwekolamu omulimu okwaŋŋanga ebintu ebitusoomooza gano mulungu naddala okukola twaŋŋangana ku magezi omulimu oguboyina otya mulimu ogubusioti experience ki olayenda okutuusa ku mulimu asale magezi ki ebyo byonna byonna so twaba nti tusobola okwekulankulanya twaba nti tusobola okwezaagalala twaba nti tusobola okupromotinga kalica yaife twaba nti tusobola okufuna ekitugaita ku bwakyabazinga fena tubeeku n'eitafaali lyetutaawo so basically twe bwe twatandikiriza neyanziza mukulu John Bosco Baba mukulu Bidisma osobola okwongera okutuliramu abantu bigendererwa ki oba biruubirirwa ki bye twasinziirako oba ebyo wasinziirako okoba oti nze kannyingire oba nnyingire ekisinde kino eky'Abasoga community ekiri ku ibendobendo ly'Obuwalabu. Nze nga nzikwange obuva bwa Busoga community
ng'atandikira emikutu gino gyomugaita bantu nga omuntu eyaleeta ekirowoozo ekyo bamweta muganda waife Masika Saidi bwe twali nti kyoli wano nga titwegi aye nga tuyangayanga tuzira mwasinirizi bwe twali ku intaneti olunaku lulala yaleeta ekirowoozo banange basooka tusobole tutya okuba awalala abantu baafuna ekirowoozo kye abaali ku lunaku olwo ku live eyo bwe baatandika okulaganira amasimu beesozza twabanga okwamu ekintu kino aye ng'okwira kwainyuma twaliko n'abasooka abaali nga bali ku awalala aye nga tibamanyiibwa abasooka abo baali baagaanibwakudaku era akakunsu ako kaakolebwa mu biseera bya baba waife okuboneka ng'ali byakolamu embaga ey'okunamaamu nga abasooka abo baasobola okuboneka nga beekolamu omulimu boona baateita kwali ku mbaga ya baba awo we twava n'ekintu ekikoba nti twasoka nsente twaba nga tusolozizza akantu akatonotono ke twali tusoboire ekiseera ekyo twena twaweereza ku mbaga ya baba ng'abasoka otuwangaalira miba egendo wano kati awo we twava bannaife baaba nga tuli kuboneka nga tuli kwagaanana twali bangi twasolozebwa bannaife twawera kati mu kwidde awo twaba nga tutaganizibwamu nga bwe mwiddi nti buli lwe muwera nga muli bangi endowooza libeedde endawulo yaba bannaife abaali nga bali kwenda ekintu tukitwale nga ku luutu just whatsapp group ng'ate ife abantu otwenda ebyenkulaakulana twawakanya twakuba tukipepe tuyinza kuba mu whatsapp group ng'abantu abo baakulemberwamu nsemwe n'ayogera mwami John Bosco basaalirwa Baasi Muhammadi Maureen Lugero Saidi Masiga Jamila Mwinyi Cornelius twali abantu nga 16 by then twabanga tukobye tetuyinza kuba mu whatsapp tulina okuba mu kintu ekiri organized mu gavumenti yaife etutwala eya Uganda ate tumale tuterecognized mu kingdom ya Busoga era twabanga tutandise enteekateeka edda okuboneka Mukulu Isma Bidi Ssebo tweyanziza olw'okutangazaamu ekisinde kino wa gye kyava aweena abo baba nenze oyongere okubire otegeeze omuntu ali eyo oba eyakatujoyininga oba alowooza okutweyunga ng'aye tayidi biruubirirwa ki ebituleeta bye tulina oba bye twasinziirako okuba nti be nga ife abasoga abawangaalira wano ku ivendovendo ly'obuwalabu tulina okuba ekitole tulina okuba awalala neyansiza maama nga ife otukuze mu myaka ensangi zino ng'ate tulire tufiiriire tuboneka nga twasooka kuba basoga twamala twaba abanayuganda awo bwe twagwira twanina twaita twaba wano ku kyeyo